Ana matakani ko ni ndorakan la chungo ni kitengu. Oi, Ni ndo la pangono kitengu ngandole babuna sarna mosi ni ulu. Ote kena receive chuko nangito na sarang kito nambongi. Ndorakan bia mo deta. Ah? Makana uto. Uto me mbadindese. Iko na kaka na da pasar mandani mo itu indo na mo favorite. Klama iko. Eu ndo ngana nama. Eu Oi. mesa na kana tu bangona nama sapa pinaka kau mai na barasa na tomata. Iya. Musu rokete ndo to na kana brengo na tuna kona buka blue. Kona tuna kababulu menga indola. Makan do ilom. Mesa set sartu ngapa na kemu nama. Gai kau mangai me musu ilom mai lima nang gua wai. Lima go mesa salah no ni antena. Sibina vitu na rosang bulu kapana meniti ngai nama kibabu. Now, hear this. VTFM. Corona
Mike Kelly, na Babu the Meme. E kota ni wiki muni on Vodafone. The future is exciting. Ready? Very good morning, Babu. Yandra Pinaka, Michaeli, and Yandra Pinaka, Dempsey, Yan Lubena. pinakatamana. Yandra Pinaka, BTK, Bitito, Doko, Dona Singa Pinaka, na Singa Oh, Indai. maraw. Na Singa Monitingo. Nisam bula binakana viti rotuma rambi keki on the whole of Fiji is Yanu Kede. Yeah. Right back in eh? Go, Fiji, go. Go Fiji, go Pinaka Pakalebu boys, Pinaka Palebu Jerry and Gareth Beba. I'm making the successful London Sevens of the appreciation of the Fiji, the land of the people. Right back in sabi, tuko na matagalengo na nunggu, na nunggu neighbors, rutovean ratchuko, clan, oh, Michael, do na kuli, chuko beo, kuli da toka. Oi. Kuli do chichiva er na tamata kele, na do lumay. Do lo viri, do so do kasi chikoya. Salvi. Niko matagalele tamata kele bayan ratale, ko ambalte wini timini viti. Awang boy Poppy ko famous Mana nga. na, Papi? Reda ko ni chichi taler to nan munebas to na tombal ko ng unsal. Yan to sebe ko ni ko atamate ke de maraw. Era bayan retale binung kuli. but Babu, did you watch the quarterfinal, the semi-final, all throughout till the final? May gali na ko sarapan mata ning gito baleta diwa na koloko tini na koloko bayan. So na koloko matagalele saraw yo mista kana Scotland baski New Zealand baski England baski Ireland. Ang sinisarapan na gito Kevin Gorri. But may kiri aur sa Kaya ko sa sarapan na final this morning? Sara na semi ko saraba na quarter final. Iyo. Na ngona roto rambalaki Canada. Iya. O jinga ko bakalelay siniraw ni semi final. Asin ron ni Andra. Semi-final 148. Kaya ko sa sarapan sa singa. 148 this morning. Roto gito bat kede. Korto Ay, sa saan kita natin natin semi-final kay Island. Oh, Island. Roto Cabo. They give me shock just like Shockman when they come into the tournament. Timmy Bonke, Van Duque, almost everybody, right? Korto sa champion ko, tingka lima. Kaya sa Reda, Aray gochin ka mo. kaya sa Reda, time Island is a semi-final na Fiji. Ha? I was shocked. Ha, may Kaya gali. sa tukuna, oh, Fiji better watch out. Umaga Friday na siya tara Bida na kay. Ko sa ngulit naman na kayo. Kay Lebu. Nakailevo tali mo ikorong ganga. Oh, atsa. Tol sa kabul kawalo tingkaro. But they played well in the first few minutes ito of the Timmy semi-final. Bow, na? First Ata. few minutes of the semi-final, Alan gave Fiji a very tough time. But lako korto sa kila sa nga isa donga chiko ng basi na twitch soba. So nakati ko na ituki. Kori naka mata ni ka rongo da matagalele ni yan naman na bango. Yeah. Mista ka na first half. First half of the final. Ako yan naman ko second na nasa lako chiko na second half. The whole of Fiji is awake that time watching the game. Babu is sleeping. May gani but only 2 score. Don't worry, one South Africa. But rongo da chiko. O then na play ni South African Korea sota ba na bus. Yo, kung na ito. That's a problem for not carrying your e-ticketing card. Sota binang basi. Time twist soba sa Toro na Polo. Ngay run straight at the falana. Koro sa donga bata ng basi. Kwa sa filta ka ng basi ni na sese. Ngay on jugo na music. Oy, levina pa lev to sa sabo tamata koko wasar nga na tamatonggal from dangerous top man. east to bottom. Right ba digine? East top and east to bottom boy. Twist soba very strong falana. Isemi ranra na ma binakabaka levo semi. Kito Semi turangan newsroom. Oy, tamatali ka pa iguri ha. Singa yo semi ranra na play of the tournament na. Binakabaka levo sange lesumay after 7 years. Semi ranra player of the final. Player of the final. Final player of the final. Pinakapagalevo semi ko sabo gito ko iko baka na toto kali ko ba kumi baka semi ko na sunatani. Kumi semi ko na tani baka na kumi na. Kumi. Yo no kontong gito rugby league toto kami kali ko to na semi trailer. Iyo. Anan ma brisa Vivian yo ko here comes the semi trailer. Yo. Do toso kilo tiki kem do yo ngore baka ilu tu kem do dala container.
Garoni ko ya. Time Binabalebu time boys. sa didi mo ay tuiso ba? Korto na South African boys, korto sa Biria ki ko de me kita kana tackle na. Ngay that player from South Africa ko ngay biya nakatame head on bata na tuiso ba? Kuwa ngori. Doto ko na lubenang ko hiyo so tabe na tavyoka. Le binabalebu boys, binabalebu na. Sastat nga ko nang gitong natamata sa Helcad. Are modena dangi do kadi biuro tong la sebolo nei modena kandi. Sengay. Tayo sa ale sumay ko na tekel ti ko binakara tamatang ko. Tamatang ko sa tamata sa tukuna labuna kenda Michael na height sa chico benito place. Na tamatang balabo tamando vivi tamando zemba tamando defense. Pa preba ore de chico na defense roto da kaba ira baka terentello ngolo ningito. Roto defense abo timina balle boys sa tukuna general play. Is very fair play and it's very awesome to the peoples of Fiji and the land and the people. Right but kede ene no kede but kena yande no korambe. Kau saray bango sa kuila keda kan ibiti non bito kun korna fence. You have to thank the supporters in London. Ira na may London is a barong chico nongo Emma Kelly. Australia, New Zealand, all over the world, but London. Thank you very much for the supports and the appreciation of the pavilion in the Twickenham Stadium. You people make it koskosavia. But thank you very much for the Venunui na Zavungona. Venunui? Nee. Vetokoni, boy, na support na team ni Viji. Thank you for going there. I know some of you. Overstaying. It's okay. Hanggang lolomea ni Vena Queen. I know when I watch the TV, I can see some people are up on the pavilion now overstaying. Chia bang ko sin velo rey na matana na. Nung na sabi rin na camera na puni na. Koi batay binabale mo na support ya. Go Fiji, go all the way. Binabale. Tumada na sere Michael for the Fiji team. Play man na one go Fiji, go sendo na. Pwede play taga na ni Ronald J. time sa gito obiti time kere tamata sa sarasar. Sa rebo ko Facebook sa post nga go Fiji go Fiji. Binaya support na binakapakal tamata kere. Okay, kento sa prima ta dona sere. This is one boy. You know when Fiji won the first time Fiji won the World Cup Sevens? What year? You say, yeah, what year? 1997, Magali. Okay, smart fella. Are, sa chico kake de na brain the multiplication table talaga sa siya. Actually. Sa out may kinana sir go, kabe kini sa kuru. Kabe kini sa kuru, ben rabinaka. Rongo ta talamanda.
Play babu samber lako ko dana tepi matele usa tara yo chiko. Ada bang gore? Ko usa na yan rat chiko may bongi levu nambongi till this morning never sleep. Ako bat ne. Ochingango, you gonna sleep. Ana. You gonna stroll some of on a market and numot ikana. Right bat gini. Gonna that's a die hard fan babu. Akin na tamatag everybody will like. Nay, you sleeping. On pala bata-bata makalele yung bago may kamo ko. Die hard fan ko time Vici Sangito chiko you sleeping the whole of Fiji awake watching the game babu lying down sleeping. Ay, that time bata-bata na. Yeah. Sabi kamo ko Miss Babu. Okay, Babu, thank you very much for your time. We'll see you again. Wala talameto ko na see you next week. See you again tomorrow morning. Tukur-tukur lang kami nakabikya mo ng daw volleyball.